Hari ini friend song sungkini naranai sini dental college ni result tai interview ni date declare khai deka friend song hingga sini dental college ni je sung thanayo written exam romani oboni result hingga bofuro tabuk jara qualified ba result manerok norok interview mar nai by interview oboni date ok declare ajak nor video pass nai di friend song hingga obo nanya di oja koekta 7ta post hai abor to kobanga post tongo or 7ta post hai ni result lekha tai interview date dekha ngoboka apro written exam namani date friend song sini interview solinai 14 tarik Oktober ni simi Oktober 14 tarik simi 18 tarik Oktober jora interview solinai friend song hingga norong ni admit dog norong ni joto original document norong interview tlang mathane friend song norong afro Germany interview ni je date o jagana di friend song o jagwo hostel superintendent hostel warden librarian or tinta post ningangke financial tarigo interview ngai friend song auditorium hall of a government nursing college IGM complex Agartala wo ajagwo norong ni interview ngai hostel superintendent ningangke 11 ta ni simi 12 ta jorang ngai friend song ningke hostel warden ningangke 12 12 ta ni simi 1.5 ta jora ngai after librarian ninga 2 ta ni simi 4 ta jora ngai friend song ningke jar time o thangdi friend song interview ni sekang 1 घंटा sekang o jaga sogudi hinai borok sago friend song hingga sini o jaga nani di 4 number radiology imaging technology amoke 16 Oktober ngai friend song amobo IGM ni auditorium hall nong nai nani di radiology imaging technology ngangke 11 ta ni simi 12 ta jora library attendant friend song library attendant oboni ngangke ba ekta ni simi 2 ta jora computer operator oboni ke 3 ta ni simi saringni 5.5 ta jora ngai friend song norok 1 घंटा ni sikang masogoi nai ke sini attendant to or kwangma obo holono 17 tarik Oktober nai ar pore 18 tarik Oktober nai obo 2 din nai attendant ni ngangke or kwangma ni bagai o jaga ngangke 2 din ngai first shift ngai nai di 17 tarik Oktober 18 tarik Oktober first shift second shift tongo first shift ngangke 11 AM ni simi 1 PM jora apore second shift ngangke 2 PM ni simi 4:30 PM jora omongke interview ngai friend song hingga sini o jagwo kobanga post tomoni baksa post ni nongkhoya ko baksa post ni oro nonghoka group dini bisingo attendant by library attendant ni obo nongkhojak nane different song group siongke sini computer operator rok bango motamuti hingga result baki phainai result baki nai ang norong video description PDF link renai hingga sini result nai di ang norong phunga kaisa kaisa ke kisa ke shortke nadi amoke attendant ni koro norong ni rule number oro arpore candidate name father name arpore category SC da abhai rojak gender male da female da amhai nai di rongma tongo jagwo nadi sini oro attendant ni simi 303 jona friend song o jagwo bumung roll number yang nadi father name ST ba nong ni female male amhai rojak hingga sini obon pore nadi omo hingke radiology tai imaging technology omo bo tongo jaga roll number omo same norok nadi jar post wise norok bo post norok apro exam rekha apro to onek jon mane 2-3 ta post no exam rekha norok ni bo post o jaga tora khobjak obo norok nadi sini computer assistant o jaga computer operator rok tongo library attendant rok tongo always ang norok no description or nai ngetai jara WhatsApp channel follow khaijak WhatsApp channel lo ba ang norok direct link renai norok ajaga thangi mannai friends song norok ni result check khai di interview bodino klai abo ajaga ang norok puilawon sajak hingga abo asmo friends song tei jotono hai hambai।